Kulish puni bibaro te hakane ka video benta ngan batai gitu ki candidate ki badai jong ka fireman no katno kidon ka chance mat katno kidon jingkermen haba ki adap tho ek exam mat ka jing mare lada plus lang ik ki mang bro artali te kane kadai tang ka jing batai mo te kala ban light kala mi marla mla ban tip mo exam katno ngut ki bala man tho ba katno ngut ki babah kala katno kadon kimta thangma kanwan hi kumtai te kan yang kan kat pengen batai yang dapat mau jong fireman pe kapus kadon total mo kan de life new tali pus tang jong fireman mo amde hi jong driver tang jong fireman te kamut bana khasi jang tia kan long tang khat saw la ne khat san pus marba kine de 40% te dala di ba de kan long wait point tu tela am de khat san pus te hang le pe khat saw pen phra khasi an guru khat saw to shkin mi khat san pus de na khin lang no bat open shkin no ar purpose to ada kitrim nang ne kin rung direct ka open mo marba ka open kan de be kiba one match akhmat kan one ka open ting ne udah ka jong then Garo Hill also 15 posts okay ma'am kapan for Shillong region candidate how many candidate for Shillong region candidate kidon kumna laispa arfway shajar aspa laifway ane shajar laispa umtai kini kibang ayo jing kenma kidan shajar aspa laifway ngot candidate Garo region total candidate is 397 Kamut kalong kaduna marang ni ka chances ki bon the chances for Garo candidate is very high to get in the interview tabanya ne ngilak tip bah ka exam ka dei sis pa mak bat ka jumara ka sis pa mak bat ka exam ka dei lais pa mak de shwa ngin ya shwa ka nongut kama ka de men yung de men tip shwa ne ma pai hapo Shillong excellent candidate ki don live wingut but ki hapo Garo Hill and Garo Hill excellent candidate only two duna ma ka chances kalong bai ki Garo ka ki bayo duna ma ki don ma ba ne live wingut and the post is only skin make arpo marbla tip ba naki open category del khasi be kendrong bai open category bubun so okay live wingut okay to ba ken nama question paper kabangat mentaru kalong stick srim kumka UB kumba kano nrupo neutali question kidegi simbe te hangne layo lupa kano shispa as new khatsau as nu khat ar khat lai shispa live samak lada kila adap marba bun be kine kitho ba kine bi explain nang ne ki bun bi kitho ba ga UB te lada kila one check ki answer ke baro thangmut ba out of kine rup neutali mut ba kuno shispa mak nyo ben darom de shispa live sauro mo okay te sibuk pihang ne ba kenya ne ken jotang gini ki bayo excellent marbang atip bana kine babun kin cross bay stang lada ki bakla no ban pendap answer lane ki bakla kim dep shu baro stang kata ka option mo sibuk bay live wingut kine shu kini live wingut ki score lada score tang shispa ro kita don lupa arspa te shu ka kin tambe shispa kine te kin cross bay ka shispa san po plus chaneng te kan long bay no arspa san po plus bat kan kan plus bat ke jumara arspa san po then lada mangan tip bay babun kin cross bay ya arspa marba ka question ka repeat te question ka repeat kin kan cross bay ka arspa te arspa plus 100 kan long lai spa mungkin shotang gi excellent candidate live wingot kiran excellent candidate kim la ban la ru baro mana mau makin la baro wala la repeat ki keliru tangwa kin yo be ka shispa san po plus shispa san po plus hang ne kamut kin yo be arspa san po la total lang bar ka yu arspa san po minimum kata ma arspa san po minimum kamut ba ki barung na khasi hil kin rung ka ki barung excellent nam ki barung merit list ki barung interview mut ini ki live mut shu kin donatang arporo kini kin cross bay ya ka arspa prapo plus yang kamak kin cross bay kana we kata arspa prapo shanang te ki banun hupat katno ki don ki baron hup telada shubu khatsau ngut khatsau tenna ki khatsau shkinya na arpo plus ban ma kinya berapa open but you khatsan arpo shkinya arpo te atib lupa ba nakini live wingut arpo ngut shkinya kin urung bay ane kin urung baro ha interview te kin jit yang extra to
ar phongot kan nungut kinjit nai khasi hil nai khasi ban poisa ka interview lada kan sim double kan long sau pho lada kan sim triple kan long to skin no kan sim spangot ma am thrai re kan sim adu kata spangot naga sejarah tu pangot takan sim praphongot nai khasi hil lada praphongot kan sim ta kumno pide ban score ban poi kam release ma ba kibala cross lupa to shibu live phongot kila cross lupa ya ka 280 kini kin la cross lupa ba info interview ba skin no kin live phongot kin post lupa ngam tikana ba kin poi bro live phongot R280 shungaran kam sakano sao san runyo pra san phongot ta kamot ba pide ban cross ba ya ka kumno ar spot san pho kibadon hakane kemut ba chance kadon marba ka repeat ke jingkeli ma ka easy ke jingkeli te kiba lawan check kiba thok la ba UB ba dekane kemut ba ngat kena ba ken poi be tang na ka exam kin yo be ya ka shispa san pho plus tara don bun ba yo ar spa le kemut ba ken ku be te hang ne ba de ma kemut ba ar spa san pho te hap ken se ka jing mare ka nongot kiba yo kandai phoma kanong muyut bi pra phoma kanong ngot kiba yo nyo phoma kumta ma dar dar te sa ken ma ma pi kanong ngot na pi don kiba yo kiba cross ar spa san pho kan don be ka chance mangim la ban tip tama kane ka diga yuma ko jingkli ka suk ma ka don be ka chance kiba don tang ar spa wat nom khmil ti ma kane te la kanal pala da pi plus lang bat jingmare bat exam pio tang ar spa amot there's no chance kata la kanal pa ba there's no chance marwa ke jingkli ka easy tek mut ba pidi ben cross bet bat jingmare bat exam at least ar spa lai pho sanang kiba don hope ki debet ar spa san pho sanang ar spa san pho sanang kilaban cross bet from Garo Hill region bada Garo Hill it may be 200 also they can qualify it may be 250 nimla ban tep mo ta ni duna pha dan tang lai spa knai pinyungut duna ba te kanongot ki baterim kan tenga nga batai mainly bitang po khasi jantia region mut ba ta kumno no je ban qualify be ban cross be ya ka ar spa san pho sanang kiba cross ya kalai spa mula kinero la tikana lupa already in the interview lai spa mula kini lai fuingut kin bun be kiba cross lai spa baro kin cross lai spa tamang bun be kin cross lai spa nomor ba GK ayol pa spa dan plus English science maths te ka maths subu no khamduna ka maths nyo duna no tama la ka jong te kumno tama aspa kan yo be aspa plus spa jumare la spa la yo rupa mubai fidin cross be la spa nomor ba kiduna ru ka hope ban poi hang ne ka long be aspa san pho sanang kini kiba aspa san pho karon hatimir tang lada bun ki baba klano la ne bun kim dep su ban tho jingkli tang tai ka option less than that tang tai kiba yo aspa san pho chapo shi abitang ka resort kumno ka long ka nongot kinjit mo qualify kila ban jit duna ma mar batang ar phoi khasi ngai subo ar phoi khasi mar bat open badai tang ar pho kinum la ban jit bun ya ka spa ne ga yun mar bahap yu chu jit na praphon na tang tang yu jit tang san phongot ka chances wadi ar san pho la ban do te tang kine ki jing batai nga thrai kala arab e phi ban tip ha khin bhai ki mak jing phi ten la yo se ka answer kit sa check bha biang hang tu karno phi yo plus lang kita baro ten ins abi resort ya resort 4 tip mo lano kan mi mla man tip tetang dala pen mi na po website hi ngasa pen tip ep ba kan no ka trik ban pen mi ngasa pen mi etang kinahi khle